Ovako, uvodiš program YouTube. Pišeš tu kao neka pesma, na primjer. Ceca. Odiš, otvaraš pesmaca. I linkot, što je ovaj gore tuka. Go kopiraš. Pravim poplaviš pa kopiraš. I slobodno može ga izgasiš. Posle odiš na youtube.mp3.org. Linko što si ga kopirala, ga stavaš tuka. I u convert3. I znači video successful convert to mp3. I download. I pjesma start download. To je to.